wekira nguo ta cia cotton kana silk ni ciri kindu gitagwo breathability, ate cina freeness, stira kunyita kugo wena freedom ya riera gukugutha kuria ni no mwiri ni uraigwa riu kirugari kiu gitigukorwo gikonotete ogwo kihingirite gutuihagia twina nginya taiti kugo kire kana mundu ekire. Yeah, but recommendation silk or cotton? I got to ihagia godu mundu na thuti ya kodra ri. Thuti ya kodra ina ni urahihia mwiri. Matigana na ithwe. Yes. Na masweating magitwikiraga. Kana iria cia sport iria cia kwenyera. Yes. Cio kironi aini. They koreto tarika fashion. Ya ini ni marekira. Well. Na cianjĩrĩirio nĩ wa Janet. Gĩthiĩ ũguo tarĩ uniform. Tarĩ Kenya mpya. Yes. Ndio mũndũ raciĩkĩra mũno I have never seen that. Mũndũ wĩtwo baba Ndiritu. Ndiritu. Yes. No, very smart. They are some very good ones. Na nĩ tũihagia twĩna icio. Koguo rĩu silk na cotton ũratwĩra rĩ. Maige na kou. Itatũrĩtũ. Ũngĩona linen. Linen. Yes. Cotton, linen. Mahinda-inĩ maya ma. Linen ni ta material maki. Ni ka material gakorwo ge very soft. Gatire hangara tagatingĩkuraria. Nika hũthũ. Yes. Gatiana urala. Urala ihana ta ina kiria. Kiwool. Hangarata. Na hangarata. Negotiate tagaka. Is this linen? Let me see. No, it's not. Not yet. It's not linen. Not yet. It's an ordinary cotton t-shirt. Hope it's original cotton for that matter. Well, who cares? Matane gwekera. Aya, na heke nduke geturero hindi no. Yes. Tumete riu uhoro wa kirugari giki. Twekere mask. Tondu ni urona taru ni ndirakorora muno nyonire mso wa digital nerekera mask na ici ni undu wa rero ogwo rihana kwina rukunguru ingi koguo ndwaririe twetaga respiratory cia githuri turakora ni turahingikana muno koguo tafadhali na ka face mask gekire nigetha ukorwo we wima na wona kindu gitagwo sunscreen tumaguta turia twakwe hamba toguthio ndugakeuke wa maito au riu ya sunscreen wekere aremi. Sunscreen ni maguna njigua matira hivi. Very expensive. Aje sunscreen kama kefekara kanini kauma around 800. Karia kanini. One. Yes. Na wewe igirira oguo ri uthii waku ndugukeuka ni undu wa riua wa maito. Kozo ti akeukeire migunda ri. Ndiri ugo keuka. Kozo ti akeukeire macani ni. Sunscreen sasa hiyo si ya huku. Si ya huku ground. Ona sunscreen ni ku overdo. Athungu nio mari ngothi they are hekendu gitagwo riri the dermis of the skin and the melanin layer yao ikoragwo ihuthu muno so the epidermis ni fataraga sunscreen ni undu wa riua ria the tropical zones ta guku turi na nikio moka guku ri nikio na muthungu no ikari riua-ini mathaa mana na ndarari igua tondu ngothi yao the sensory icio itu ni njiru gika ni wekira mai kara eka iroka iganja. Yes. Mayuhaga. Riu athungu nikio mekira sunscreen tondu matingimenya magicino ni riua excess. Yes, their damage is a little porous. Mariguaga mesama. No ne heiye. Na damage ira na bere. Sunburn. Yes. Ithu sunburn mwere ukwira ndaika na nuthu kaiwa kahio he tai. Mariguaga directly aringa. Yeah. Sunscreen. Tukiuge atia yakuria kanyamu ni ngomuhega ma tips mago survive ati wauga ari kumanagia no muthe mau mothe watu ni impractical koza hat silk silk linen sunscreen no hakuria tumero ni sawa hydrating foods weka rosho ni ugathithine gaiteka kana no hakaro rosho ni kuna riwa umete ba othirina athuri no muhaka rosho ni by the way kuri rosho ni cia athuri in fact ondoire ri muthuri ndabatie gukorwo akihaka maguta moka juzi ya tweka mangodu owe kwa kama mangodu tene muthuri akanyama yakago wakenia yes muthuri tukao mukaigwa kwa nuka shoma
Na uti ndio wale kiria mwanaume alikuwa hiyo sweat. Kuparara. Hiyo kuparara. Nigwa cenjirie. Maundu ni macenjetie. Ndake na thikũ ici mũrathondeka nginyagia ciara, mũgathondekwo hena nginyagia mwemena tumaguta twa iromo. Mũthokete. Ti tuna mansai mũndũ tura tuyakaya maguta ma iromo. Tuna mansai mũthike kuwa lip gloss. Mansai mũndake mekuwa studio. Hiyo hapana. Uke ukatoromo. Hapana. Nonire best yakwa muthuri ungi akaruta wega na akemota. Yes. Kanjira kwina riwa rinene muno. Utaiko wena ga problem ri. A problem medical. But you believe ne hari maundu macio mari. No, they are there. Here. Kumeta weaklings. Tida. Of course muthuri ucio kona ona ne anungire gathigimbo muno kaigwa. Shaithio waigwa iromo ne cianyitana ri. Wihitũkithagia haria kamaxis ukarojithio nyama. Wanya meria mundu rojithagio utanagura. Ino mundu arehagirwo ihenya. Utinagirio ga piece ugakigirwo kahiũ iguru. Warojithio kau geka cio iromo hiagira. Ni first aid. No gathonga. Yes. Ona ngeje kama kizumwana ukinyo ri ari ukihunire kurojithio by the way ngithie kiria ko test hau uguo ni wahuna no ni mamakaga mundu yoru ni mamenyire ngiroja thiko igiri atwe ndo mia kanye mono ni mia kanene ningi ni maora nginya githithi kia mundu arauga acamithio ni maora githithi Hebo dogi asamithio toka pewe. Dogi wakiuma kuria wauma. Wehende oka baki siningi. Kuna mademu wa Jaba. Andu wago kero maru mahanyamo ichi. Andu warukuna na matire soprano. Ni watu wa ghetto re. Wazuri ni amoi. Na megudia mundurume. Huwa no wale violence anytime. Aulia na kushikanisha. Na mekira Sahara. Mekira Sahara. Matiria na matikuwa handbag. No handbag te no kuete ya petite lady. Girl child. Matikuwa. Mego kuwake. Indo cio ciganagira muhuko wa thutha wa chini. Ugo na gwikira gaskati no thina. Ai. Wewe uciona demu wa Jaba na skati. Avana by the way. Ndio no ite cia Jaba ri. Jaba ndicika wikarie githiru ta kiu. Acha kamugoka no mwaka. No mwaka ukoro withi kidogo. Bado ma basement. Watu zile base za Jaba na kalia mkebe. Hau ni wezikaga. So kuwe handbag. How? Na ndugikira ru skati. Mona ona no urorire biu. Ukimenya ati TJ citheri. Ground. Na nona moka na chari yake hau. No ni waramu control. Na ndocio ndio guthia atia. Mademo Jaba macemanagia na gachairi utawa hianyo. Mundu thiete iguru matuire ne gwito mundu muhoreru ande maragia na ki voice kio husky yaje chapi imagine wa hianyo with such every chance hizo tools zangu hapa oya chapi chance hizo tools na mbio mori acha kukucheki hivyo wewe ni mtu wenyewe. It's very frightening. Yeba defenda ile tuenza. Wewe naye peleka bangi huko ni mwenyewe. Naniambia nini wewe? Amekuruta lidogwo. Ndio kadaya kwa bebe wewe nyamaza. Kwanga msoft maisha itaki mtu soft. Na ndio modo ni malavidavi. Babe unajua hivi baya kuongelesha watu. Weka hapo nikupiganie vita zako. Tulia. Kuna kitu unawezaga Jaba ukuli. Jaba ukuli. Upigi. Wasi mtu wa kikolo. Kwani wewe ni wa wapi sasa? Wewe ni wa nini? Si shisha. Si nini. Lakini tulia hapo. Mtako na kada bakona kada kahol. Najui. There is just something they like about them. Gusia ni ladies yugo magowagira good ladies bad boys. Yes. Playboys. It's the same thing. Ukora maigira matatu na kada yake. Concordia ok. Ni ngapi oya?
50 bob. Kwa gani ni so? Acha ufala. So gani? Migrating back says so. Kwantu menda marago wani. Nakadere kile taki. Kadeke watire. Abe wacha tutumpate zo. Rodisha hiyo so mbili kwa mfuko. Hata kupatia na pesa. Unampea so mbili ndio nani koni wana manya madri. Angalia ufala. Nitakushikanisha. Ndio ni muhiki. Na muhiki tosi yore. Niyo kweihori ya muodorome. One. Akuhure aguconore mbere ya andu. Nilikwambia nitakutoanisha. Na ni serious atakutoanisha. Na ukikuja bana nakufunika. Ati kwenda liogoya. Ni for real. For real. Na matia ndangano nyingi. Tero mundu tapasuri akidigo katia muhiki tosi wa Jaba. Wa ground. Aje kumwona jo manze kuna venye mi nasikia gatu manze nimekufeel mbaya manze. I feel so nice about you every time I look at you. I just feel my heart. Sema kile unataka. Walai bilai. Wacha manovo. Wacha kupiga ti raundi. Unaandika manovo nini? Kizungu la nini? Historia inaga kizungu. Ni useme kile unadai. Ninakudai basi. Nejo norete. Usonori vyo live. Wadekile chat how WhatsApp kama wadekile. Hey babe Jomanzi, I feel so special about you. There's just something. There's some excitement that comes in the room when you come to my place. You just make me feel like I'm out of this world. I just wanted to tell you, Chappy, that you really excite me. Oh, lovely. Rada! Wewe ndio nao kusokelio na paragraph. Hakuna za malavidavi. Nini za ovyo? Nini hizi? Mademu wa Jaba. Ata kwa hiki ground ndakwira batire itheru. Atienda maundu acio Jaba. Atienda maundu ati bena dekora munyi. Ucio na to surprise to tari ta Valentine's ugoro na gata mahua tiendo easily carried away. Acha. Ucio ndoge motera birthday yake te mumuhure na mai. Ule falama ni mwagia maji nikimishika. Kumbafu nyinyi. Mnakuja kunimwagia maji mimi. Hapana, ni Devi alipanga yule boyfriend yako ni amesema surprise. Uda na ufala nini? Wajane kuambia yo umbwakni. Mede yume surprise. Mi watajua na itagwa washuka ule mbaya. Sini malavidavi. We shuks bazi unakuwaga na za obvious. Wana ni surprise na maji, wala ni surprise na mado. Na ni surprise na wapa. Ana ma flowers. Na vile kuna njeva alafu nipate kinimonia. Adunui uoga. Wanya hata story mbaya ni hadi vile chapa hiyo maji Jaba imeshuka. Na vile nimeinao kutoka jana. Jaba imeshuka tu hivi tu wafala. Ndio kaberia rosini ugaikia goko. Nimesikia majaribu yako iboost na ngale lakini wapi alafu mnaishukisha. Na maji za ujinga. Ati ni birthday. Tell you. Kama nataka nitolia hii story. Municheze kivad 69. Na basi go haido huko. Keunde kebada kerito. Mtu wala uti. Sabe ni aje ule siu ode. Uliza ambia waiter kile unataka kutumia. Mimi waiter niletee saida Niletee saida. Unadai nini shuks uletee nini? Chezea kikurom. Na unacheza na nini? Leta hivyo tu. Ileta hivyo tu itajijazia huko mbele. Unataka kucheza dry nini? Itajijazia huko mbele wa ilete.
Rauri. Yes. And like I was telling you, confidence ya ciana cia thikũ ici ri. Ni cenjetie remarkably. Yes. Remarkably over time. Ona nginya courtesy. Neguo. No aciteneri. Tena gutiare courtesy yo nyingi. She got to excuse me. No cia thikũ ici ni ukakwe excuse me. Can you please pass the salt? Araria na gateo keho. No ni master ri. Utamenya rũthiomi rũrĩa rũrahuthĩka ri. Nĩũhotaga ku employ ciugo ta icio. To ithuĩ rĩu matukũ marĩa twakũrire ri nĩ tebu. Kaku. Hebu. Bono ni macenjetie. Nginya compliments. Tau no thikũ ici nĩ ũkakwĩra atĩrĩrĩ. Yes. Oh my goodness, you look stunning. You are so smart. I just love the way umekala block akiuna kafiti. Chiki hapa kai, napenda sana kwanza hiyo style yako. Kuna vile. Tena yu ataine geke. No idea ni go compliment. No, it's a very deep compliment. Guy. Kirore makai. But now ni kwera mundu, oh, you're looking healthy. Yes. Doing your diet well. I like what you do. Are you keeping fit? Yes. Napenda sana vile. At least body uko na goals. Uko na goals. Tena geke makai. Kai yeke kiano ile na Nairobi. To mean we sawa. Afia ne njega. It means they admire your lifestyle. Yes. Gai kena nginya chari. Gai kena mundu gai. Gai. Jane. Nĩaronire mũndũ. Kina mũndũ. Nĩaumire thoko. In a way, nĩ gũgũkenera. Yes. Nĩũronire mũkwendi. Mũkwendi. You know, it's a compliment. Yes. Not just out there as you go complimentive. Yes. Guy. Ine, ikwara kina nginya ngari. Aizi ndogera mundu guo kuga ni kumutema. Aiciri. Them days. Manze iyo lumbutuku inobeza iyo look jo. Kana muringo cio ni wagira. Iko fine jo. Gai reu ni itonyo. Runa TBT. Kai ni giekirie tunyatha. Kai muthoni ni giekirie tunyatha. To me ni mundu cio ga fashion ni ambiriria riu kwarahuka. Yes. Thoteneri. Utiare maundu maigi ma compliment. Tondu no matiumagarite muno. Yes. No thi wana mbere ndokere na andu aingi muno. No bururi especially guku rwongoro gwitu ri. Ni warahuka thutha uyu na ihenya muno. Ona kuria gwitu ruguru no guo. Yes. Tondu o compliment mundu ki tondu ni likely aria mukoragwo nao ni mangia guthire mwako tari wa muna na Nguo Njeru. Kanona matare bara umera guthie town. Oh, iria. Riu ndungitinda ukira mundu very smart na ndiramenya ni maheni. Kana turatu ni twega na atire. Na ndiramenya no turia. Na ni tũtũtere kwanja he undu twainamaga mwena ũmwe. Riu maundu ciugo citahuthika muno ta wow. Bathino arikania kiria turatu turauga twakuinama kwenda itikwenda mangotore makugurirwo ine ndio things have become way better so thiko ciroge thicagi-inĩ ri kendo ingi maikara mataciri, you know there's some options here and there. Yes riu tendete gu compliment riu no uthire wiri andu rai imagine ukira mundu wow akimiri yanyu ni mithaka ai. There was nothing much to smile about. There was not much. Kai icio ni mbembe cirutite mihiro miega ai. Nothing so much. Ndũma icio ciikĩirie. Kana mboco cianyu rĩ cirurĩte. Mang'ombe yanyu nĩ theru ĩ. Ndĩkomagĩra gĩcoro. Gũtirĩ maũndũ maingĩ marĩ ho. Some of us are from the struggle. Yes. Kai tũbũri twanyu nĩ tũingĩ. Na hindi yo ukira uri ongire tariki ona inyu mutire, you know. Yes. Nowadays rwogwa ndu nimagire indo. Yes. Kwaja oro we devolution no atwara ciringi ke. Kuria ground wega muno. Yes. Yes. Ni urakora rwogwa kwi nginya ni ukugura nginya AirPods. Dukaire yo hau.
AirPods ti headphones ni ukugura rugongo wega biyo yes tiere nduka cia rugongo cia curagio tutawa twanyitira adire yakwa tuciuritio handu twacuragio tuingira muhindo one ogathi wacagura kagwe ndero onyanderia gatawa ka blue band matiendaga gakimbo twetaga karomboi twetaga karomboi matiendaga gakimbo them days we kwari gakimbo ka blue band ka doom ka doom kare kara ihukuguo one no matiendete kau hede oge kuma mbeca cigana you see it depends komi 15 rĩu andũ mendaga ka blue band muno mwena ũrĩa wĩna kĩrĩa kĩarĩ ya mũgate ũcio yes it's Chris a good friend of mine. In fact drone riu ni muthuri wa ikagetie tumiaka riu. He's the son of Sammy Louis. You know Sammy Louis the presidential MC. Yes. The son. Eka blue band. Eka ukena ngegiraria. Riu ndongiathie wĩra ndo tikaiga kanyu karaka na wega. Tondu no karia. The more things change the more they remained the same back then. Yes. Andu ni mahananitie maundu maingi ina challenges ciario imwe. One. Nginya kuhoya mwaki. Something as basic as fire. Imagine. Because itiendwa igi mararagia mwaki. Ona thiku ici uragikora gasi gicagi-ini irahuthika. Wega biũ. Imagine. Ona atwa kumaga rokero. Reke tukore matumbe kwe gasi. Just imagine gicagi. No, vitu vichenjanga. Yes. Because ni mara kura nginya video kona thimu ciao. Live. Yes. Through WhatsApp. Ona ni uguthie gicagi uremwo kuhahura andu. By the way ri wona niki urari urathie kwenderia andu guoya naki. Urathie wikirite itonyo ati wahure andu. Uthiete function ya kanitha. Ugakora kwaya nio matunyithite. Wakora nio maracaina nayo. Maundu mathiete na mbere ground muno. Wakora mageci gogo. Athani nĩngwetereire. Yes, okay, ro nduthi haria na kwaya maraikara haria. Uguthiete kwendia guoya. No, design nĩ ciakinyire rũgongo. Edi gwera agathaia kwĩrĩ ndathiĩte ithemba ciatire ndekĩrĩte ri rĩrĩa ithemba combined rĩa andũ combined ciatire ndekĩrĩte ri rĩu jeshi ĩno ya kumĩra nĩ mekĩrĩte cati ĩyo mũthuri mwakinyia ndũthiwe ikare harĩa na nĩ wacereirwo we hĩndĩ ĩyo ũtumithĩtie we nĩ wacereirwo thiũ ikare harĩa arĩa hindi umuthuri ageretie na gitame. Things have changed. Mama imebadilika. Vindu vichenjanga. Ola wadirikania as much as twaragio horo ginyagia wa gucharge thimu gicagi tene gucharge mundu wina charger. Umenye wa charger broti ni last mile no horo wegie thitima icia tambirio acio ni ciateithirie muno muno nginya broti na gwa charger gukuringana na muthemba ni hoka ya cifu ya gwikamba ukonyi na mundu ucio wina kangi getagwo atia gaka gakunyita battery getagwo riri universal. One universal. Yes. Ka universal kanyi na gathukagia maiga vitu vichenjanga tumetoka mbali sana. Activities ya kuzia tene wale nario we ni dari muceke. Yes. Nikujiraga andu muona ngenora kure Facebook ine tiga kunjira ati ndanolire ngioka goko ningi uheje no baba njuru ndakwira. Yes. So bacokeria Ngai gatho ni kameme kayu ka muingi ni gututuga no akiona mwana uria kuigana gaka mwana ari no imera igiri. Yes. Kiria ndamwirire no kimande akahutie kimande atigana nakio tafadhali aikare maini. Yes. Mamuayo negba. Yes. Yeni na aria na ndu gukwaragiru na ndu akindiriku atari maundu maingi tawa hianyo ucio no amuheirio mataro ai wa hianyo ni akumutwara njira njega azuki akazungura moko-inĩ rĩ. Yes sir. Regire njoru ya kothi tukiheana twina board chair. Yes. Uria ithu tutiwe maundu maya. Ake baby top agitwira agituhenereria twari tu reds agitwira anga ni tusoda tunginywa igire ithatu ri. Baadaye yona hari handu agitutwaraga tukamundu mundu XO
Hey baby top ndo hapa ndo maigia kengwire. Ilikuwa tu Reds by the hiyo story ilikuwa real. Reds premium cool. Ndio ratulirikana. Yes, twari tukani. Hindi uri tutikire guku riu andu a miaka 22 au na hindi twaingira. Yes. No ni riu ndari wake honoko muno. Akiona body chair ndahutetie. Yes. Riu baby top agetora ashati. Just taste kidogo kidogo unajua ni kama kasoda. Yes. No tonu mwa. Well, tonu mwa iso kile mugitigari. Kabage theka maitu. Lali kanore. Kabage. Lali kana ore baby top enga uragira. Aberia kuona ta turona tumarundu kidogo. Ane turire ne soda. Baby top tutiga kuohera. No ne twagetigire ithui. Thutha-ine tuonire ande tutingiteitheka mwena ucio. Mombe tigete countari. Reure. To mondo tu ya tugatuika extinct. Ona kau no ga TBT. No ga TBT reke gahuro. Hato metugo tu ya tugatuika extinct. And you know I look around a lot. Yes. You know sato mondo tu mwene tatu anyihanyihire. Yes. Taru heka mutu akora hona ciana tene. Na thiko ici ti muno. Ta tene. Yes. Yes. Ka kuonga kiara. Oh. Well, gutitiete kaundu kau gatitiete no tia igire. It's not as common. Yes. Tene no akora mundu evae. Na kiara kireke. Riu twana tunene. Yes. Na nere uri. Kwa ndu riu na makone makuhia. Ni aciari matienda gondu ucio. No igwa wa guthwe. Heria kiara kanua. Riu wakora riu ndu wakugirwo muno ri. Riu ora kionga. Ukahubira na guoko kongi weciria no. Ndio mundu efoka na fai. Well, there are many theories. Yes. Kwenda mau mwana ucio ndongire kuigana. Na mwene mogete we no tene ciana ni ciongaga we. Tene ciana ni ciongaga nginya cie na thari. Yes. Kwe mwana u macukuru anete mami wa sturu. Mami karira. Kathi na minyande. Na boy shodo le meke waguo muno umuthi ri. Kimande mungaro ri. Wa maji hau ri. Ne good. Yes. Nunu akora ri mongaga kiara. No nducio nigetha uthire wega ri. Warua wona guo hakue mwaka. Ukaruo cukuru, ukaruo mucie. Yes. Ne bara. Wakoraga ri kiara ri. Igatofukio firi. Ne. Nigetha utigithio. Yes. Na kwetu no addiction iyo ya mare magapiu. Wako riu ni arakionga kina firifiri iyo. Aika. Naida kigana giretu kinene gya cukuru. Yes. And you know it was not a very good picture. Tondu muno woga kiara kiu ne kweheria ka anxiety kari ho. Yes. Kwari kuonga ciara icio na kuria riu ndwara. He andu mari ya ndwara ru akinya hatire kindu. Ukeja. Akingire. Agadire ugathina kau nginyagio muthi uyu. Akaria. Na watu kari wiritu re mari ya ndwara oguo ri. They are very innocent. Ari kau by the way. No, they were very innocent. No ne thoni. Yes. Mora thoni na kuria ki. Twara. Okamura. Siro. Eka. Kara. Iziro ida wona gaire tukareka ugo by the way. Ai zikoishi nei mod. Ai. Terne. Ikare ya mso wakora mwezu no arari acia. Ngikoishi. They will give you a straight face. Kwe wakora ginya kiara kiuge kohuo ginya ta elastoplasty. Tikigothe. Ndando araria. Ajonora. Akeria. Kana yari loneliness. Jamenya niki kiugia faitagwo. Ya tondu thiko isti common muno. Ona ciana cionga kiara cie nini muno. By the time they are walking, they are done. Kana gikinya miaka 5 akiuma na thari uguo ne hereire. Kana acungireire uguo kaigua ne katia. Ne kira. No tene. No akora mwe class 4 5. Haria mundu urastragu. Tumetoka mbali. Adro. Tawaki dore kwa mdomo. Uroga kiara niki? Karekia. Aikarago gwe no kaundu kau ne subconscious. Aikarago gwo kaigua riu atega haini uru-ine o ringi.
Firifiri. Gekirwo getagwo, what do you call this thing? Aloe vera. Mugwanogo. Iyo. Yes. Ndoro pio. Kora gichundire. Ginya adiro nake. Nakio. Nororo ucio. Na mbiriria riu gicokia ri. Yes. It's akuri andu arari. Muno ari tuiretu. And a few boys. Arari tu ara. Tudi. Ni ndugutari na toys kana. And for some ironic reason I don't understand. Andu arari mari atwara tuure. Ne mari yo gikirathi. That is for sure. Yes. No giki gia kuonga we. Kuonga ni gatwaranaga na utheci. Wai. Amo gaki ara mabuku. Mabuku matiokaga wega. No hinyogia kurire ati gichupi kironga kiara. Na no ene kwa stigma joru muno. Waigua ngi aro marakurifa atiriri. Nige konyo kiao kiria kionga kiara. Greto kiongi. No, people had the stigma. I tell you, those days. Konyo kiao gitiria tia kionga kiara. Na by the way koragwo kiara ni kinyihaga. Ne kianyiha by the way literally. Ona ni warora guoko no kiara kiure. Na kuonga rurime. Remember that one, people still do that. No kiara. Kwi monga kiara miaka. Ginya riria atigirwo na mutiamenyire. Na wena ngiginyagio na taru ihe ukakora ginya kihiki na nere wathire uko kirua. Egutiga rua. Imagine. Na ne kayo rupia pressure je watega ini urugwo one ona kirika na bici yake muririka na ogwo oga kwi maka oginya ndawa ihoeta uriri iho ya hana tatu eta o GV yari kana oya papo yes GV kwa wenda kihuti ogi hakiro iromore ni ogwo kironda yari ndawa njega muno ya kironda wahana mundu wa guthwo kindu gitagwo tatu ndeumaga Riu kia kirwa GV. Yes. Kia papu yo pio. Na bado mundu no arangenganga nayo. Yes. Ona kwe moha guo pio riu ko guothe. No muno moha kuria matarahuthi kwa left muno makiri. Ona muno. Dia kiara. Tutabia fani. Matigithukagia kuonga kiara kiu makiria. Arekia kuria. Acoka hari dessert. Na twerwo agikorwo athuri aria mogire muno miaka miingi kana ni mogire kiara ati ni wamenyota twikirire imukonde ndetweyo tafadhali. No moga kiara because it's not very common. Yes, it is there but very rare. Gwisia hena maundu mangiona ta guthuguma he andu moire ihinda rinene muno mangigatiga guthuguma. Yes, kaigwa mundu E5 E6 E7 no ara terekereria no gwiciria horo ju wako gakira no atwanaga na riri ka deficiency kawagi keho kuna tu madini haikuaga to cia thiko ino iru tu mutumio handa ni aheagwo the supplements. Yes no mwana cio gikioga kio ndangihota guoga hekeria he calcium twethaga calcium yaende yatumia mwanda mari ati kwa hivyo kuna yale madini tuliokosa wakati kule na ukosefu wa hayo madini na niwe nimeona andwara ni cire jigua andwara cienyewe. Yes, ni madini yenyewe na nikiona nginya tunuona atu ana rimwe ni karo ya kamutiguo gakaria literally yoguo kanona ugekinya na Cyprus wekinya is neither here nor there no nuona ngimona ni yale kamutia kakaria I don't like calcium.